vele ukhondo afike laphaya kwibhoza. Ibhoza njengoba ihleli nama-berries. Enama-berries ibhoza, bese-ke iyawaxosha ama-berries ikhulume naye. Kodwa ama-bodyguard awahambanga ase-ediwe manje sekukhona ney'kore eziwu-2, shuthi ubone ukuthi hayi, leya eyodwa, hayi, ayikho enough, sengidinga ney'kora manje ngoba nje siyaphela. Ukhondo-ke ufike ngokuthi la uthi uzocela umsebenzi. Ithi ibhoza, hayi okay, umsebenzi engizokunikeza wona ukuthi ubulale lo muntu lo osibulalayo thina. Let me play the rest of the scene khona uzobona. Okay. So lento nale mina ukuthi ngiyithole khona kanjani? Lento la bethi isigqoko esimnyama. Isigqoko sakho lesimnyama sinisibani? Qala igqoke lesigqoko lesi. Yo, the boss, I was never ready. I never experienced it.